ngiyayikhetha inkosi yazi lwezulu. Igama lami nguzama ngingowakaZulu kwaNongoma ngaphansi kwenkosi yakwaZulu. Ekhaya lomphefumulo ngangalazi kodwa ngelinye ilanga ngathi ngilele ngabona izingane eziningi engathi zino 7 years no 6 years zidlala ngamakhekhe ngathi awe birthday. Ngabuza ukuthi kukuphi lapha, bathi kusekhaya lomphefumulo. Ngathi mina ngiyazi leyo ndawo, bathi kufanele uye. Ngavuka ekseni ngabuza ukuthi ikhaya lomphefumulo kukuphi, bangichazela ukuthi kulapha phesheya. Ngathi mina hawu akusiyo la maNazaretha ahlala esikutshana, ngwadlula mangiye eCrossing ngithi banesikhathi sokudlala labantu ilanga libaleke. Bathi yikho khona lapho. Ngathi inkosi yami nami ngishawa ungazi. Ngeze ekhaya lomphefumulo ngasebenza ngasikutshana. Kuthe ngelinye ilanga ngilele ngabona ngathi ngikwamalume enxiweni lapho kunamathuna khona. Ngawabona evuliwe emathathu eduze kwamathuna kunabantu abawu3 abanobuso babantu abadala kodwa emzimbeni bancane bedlala phezulu kotshani. Kodwa lobutshana babedlala kubo ilobo bala ekhaya lomphefumulo. Emva kwalapho ngayibona ngathi sengisekhaya. Mangithi ngiyalala ekhaya ngase ngibona ukuthi iCating alivaliwe. Mengithi ngiyovala iCating ngabona inye intombazane engijwayele ukuyiphoqa ukuthi size ekhaya lomphefumulo. Ngayibona inosize emehlweni ngathi yini wadabukisa. Mina ngijabule yathi nami ngiyafisa ukuthi okhokho bami nomkhulu bami bejabule njengabakho ngibabonile bedlala otshanini. Ngathi ngakutshela ngathi hamba ekhaya lomphefumulo uyosika utshani wayitshela ngami. Kwathi ngolunye usuku ngaphinde ngababona labantu bathi khona lapho engifuna siye khona. Ngabona ngathi sengisehlathini ngabona indlovu. Ngathi mina nayo indlovu asibalekeni. Sabaleka bathi khona lapho esifuna ukukisa khona. Ngabona ngathi sesisestimeleni kodwa ngisababona. Masifika esitimeleni ngafica omunye ubhudi. Uthi lo bhudi kimi sawubona ngithi mina yebo. Uthi ngiyakwazi uyakwazi lokho. Ngithi mina angikwazi. Uthi lalela lapha mina kade ngahamba emhlabeni. Ngithi pho kimi ufuna ngoba ngikwazi. Uthi ngabe kwakuwe umncane uqeda ukuzalwa kodwa sengashona. Ngathi mina wabekwa kanjani? Uthi ngikhule nawe. Uthe mawukhulu usufika ko17 years ngase ngithandana nawe. Yikho ubuhlezi uphuma impiko zezinkukhu emzimbeni uma ngalo ukuthi kwenzakala. Ngabekwa kuwe kodwa wena ubungazi bengithandana nawe. Ngathi mina angikwazi. Wathi kodwa ngenxa yale ndawo ehambayo sengizohamba kuwe. Ngathi mina yiphi leyo ndawo engihambayo? Wathi ekhaya lomphefumulo. Ngathi mina ayikulungile. Wasethi sengiyahamba ke nami ngibuyela kwabasekhaya ngoba ngiphilile nawe kodwa ngenxa le ndawo osuyiqalile sekuphoqa ukuthi ngisuke kulomzimba wakho. Namhlanje ngifisa ukubonga amandla kaShembe ngoba bengazi ukuthi uNkulunkulu ngenxa yezinkolo esikhulele esifica abazali bekholwa kuzo nathi bese siyakholwa. Ngiqala ukubona lokho emva kwaleli phupho ukuthi uNkulunkulu uShembe. Amen. Ngiyalikhetha unyazi lwezulu. Igama lami nguSizani Zulu endaweni yaseJozini ngaphansi kwenkosi umnyeni. Awufuna baba. Ngiyabonga. Iyazi ukuthi ngiqalele. Kodwa nje ngisacela ukuze ngiqhubeke ngicela ukuvuma bengade ngiphika indaba kaShembe. Ngicela nje ukuvuma ngithe ngumuntu kwesikhathi esiningi ophila ngokuyisebenza ibhizinisi nje kanje. Izinto zami zavele zanqaba. Ngikade ngisenkonzweni yosindiso. Ngisenkonzweni yosindiso bengingazenzi nje izinto zesiZulu. Ngisho okuncane noma ngibona ukuthi ibhizinisi lami lihamba kahle, bengingacabanga ukuthi mhlawumbe ngiyokwenza noma iti ekhaya kube khona nje engikwenzayo. Emva kwalokho ke uhambeni lwami lebhizinisi izinto zabheda nje yonke into yanqaba. Kangangokuthi ngifike la eThekwini ngoDisemba. Mangifika uyazi ukuthi mangabe usebhizinisini izinto ihamba kahle uyaye uthi
mawusemphakathini masebeba ubona ukuthi bayabona abantu ukuthi hayibo akusahambi kahle ngavele ngathi nje uthi ngibaleke ngiye eThekwini ngendlela engifike ngayo ke eThekwini kuthe mangifika ngiseThekwini kunosisi wethu kokhona la eThekwini nje omndeni ngifike ngicela ukuthi ngicela ungihlalise nje usuku olodwa ngizobe sengifuna indawo yokuthi ngihlale bese ngibona ukuthi ngenze njani kulezo nsuku nje ngisafikile ngiqonda lusangene nje ngicabanga ngisho ukuthatha intambo ngiyibulale kuthi nje ngelanga mangiqhamuka edrobheni ngisehla ngithola omunye usisi la engehla khona estopini ngendlini athi usisi asambe sekhala umphefumulo angimazi lo sisi avele lo sisi athi kusasa kungenwa ngo9 ngo8:30 ubusula ngihambe ngiyadliza ngibheke endlini lo sisi ngisuka ngani ngimbuze yini ikhala umphefumulo athi ikhala umphefumulo ukwashembe ngihambe ngidliza ngibheke endlini ukuthi lo sisi kodwa ngisuka ngani angazi nje ngempela ukuthi ngisuka ngani kodwa hayi ngihambe mangivuka ekuseni nangempela hayi ithinto vuka ushone khona hayibo kanjani ngoba phela mina ngisontela osindisweni hayi nangempela mina ngilungise nangempela ngize la ekhaya mangifika hayi fike ngikhonze nje senza konke okwenza wayangifundisa mase sihamba futhi nalosisi angitshele ukuthi sengiyahamba ngibuyela kwelakithi ngicela ukuthi uqhubeke nale nkonzo lokhuza la hayibo hayi mase ngingedwa ngiqale ngibuka ukuthi hayi shothi ngibizelwe le ndawo kancane ke lokho ngidame ngiza sengilokho ngiyeza usisi wabantu uhambile njalo sengilokho ngiza hayi amaphupho kuyavela kuningi mangakubala sekungashona ilanga kodwa nje angifuni uqamba manje ikhona indaba kaShembe ikhona indaba yakho ngosisi bese kuthi ke ohambeni lami lokho ngiza ke la ngiza nama document ami ngiyafike ngiyabeka ngiya embengeni ngiyanikela cha kuthe kungekudala cishe ngize nawo kathathu emva kwalokho bese kuba khona la engiyongqonqotha khona ngibe ngenza lento ye-contraction bese bathi hayi mangithi ngiyakhona lapho hayi bevele bengibize bethi hayi asikaze sisebenze nomuntu wesifazane yazi kulo mphakathi wala singajabula kakhulu ngizobonga nje okunye kakhulu ukuthi indaba kaShembe ikhona ngibonile into zami ngiphuciwe kodwa nje kubuyile ngizobonga nje kakhulu ukuthi unyazi lwezulu lungikhanyiselile